Ntomurume wa miaka 60 noragiri mundene jwawe jwamira nturene ya karerene antubetwe Kiongo Igembe North akari baritariria baraigirwe mbuo tukubwa gukira narwa na ndere gukere bethiria mwiri jwa mukuru ujo jura jwithiritwe jukionania kinyangurario cia ibanga akari nkurukine bethiritwe bagitaririria muthuro jwao bakiuga ikarikariri rithiritwe rigikarika akue muno na kambe ya borithi bakimeneria mabisa baba baukaria ni kuremwa kurita ngugi yao uria kubatere. Dennis Mugendi ari na riboti eje ya kwithirwe kiritu ya nkoro. Ukaria gicione kya ubunge kia Igembe North ni ikarika ringi ria uragani nturene ya karerene nteresia antubetwe ya Kiongo aria mukuru wa miaka 60 wa gwitwa Musa oraitwe ni amba ndiria arakaritie mundajo wawe jomira utuku Oni ngwetete Rwanda ende jondoria amundoria are ku ndero ndo kana ka batu tureberuye mbo tuko muntu ne bonto ate areko ebonto muntu ate ya ndawa ndazokinto ndawa ambe na memozie mbete kone kedige te ko mama tonde ukinyara ndawa akambongele mbete nkwethera muntu womere ndata muzio vera kakwende bakomenya. Musa ni mutanosi yoro kwite thai na kwirintone bia wakareti otuko orwaniamba na akua mita 50 kuma kituo kya Boris kya EP kila kitu na kariyeria ya Kalerene. Kuni nkuromba thirikari komunise kabisa. Nkiromba bayuki atua. Ikugike Musa ndarama kia mwisho. Meo ntu bakuthira muno. Kinya muthakonge watura kwita ntubetwa no oro wakiguo kariyo ntu aki ari ngwene siawe. Kuni nkuromba thirikari ikugike Musa kia mwisho. Ntu kwengera isi na atwirira tutumira munene wa Boris na ukendo asugu alia manto ya usalama ya dukenene ya Igembe North na nejire lakini amwe kuya kwa wote into birate duka no nto siro muntu akuonge no ngina la kwiteso kunkuromba ukyakwithwa ukyakwithwa salama kabo dukitika kan digale ke munene usalama tafadhali batuire to no tukethia nkuromba mutongeri wetu sinjei uratuthurite kenda atuogaria nkimuromba bunki mweleka kabisa na twalio karibu buthugite area yetu ya Igembe North muno antubetwe yetu na twaleliriyo na agakira na genda muno twandanya ya kutura pole antu baragwa ne yembere antu bagwa atwikiro salamu kwana ni ondiria bagutaliria makarika jangi kithumba ja wagagia bokaria antu kuinka ikurukite gataria nini ninja ya bamuthaka umwithikeni uria arorairwo ni antu bakumenyekana ruanto murume ungi ngucia we nkobia na tochi sionekana munene jomira iria arakaritie sirina thariki na mwankana ndi mwiri yutironekana ntomurume akumenyekana tapita na gututira uturo bwawe sibitari ya Meru Rifaro nyuma ya kwithukirwa na jangi ja maingi wagagia bakwira minister ukaria Kithure Kindiki mubunge Julius Teitumu bote bwakaguta konja atinjei ibatwegire inya na thirikari yetu ina OCS na kinya OCBD na DC ibekire inya tugathira no twendegeza ntore na ntubelere ibakwete na twatura kurunge nora uoroi ni bakona kantu bakuoro bothe gute no urete no uretu akaura no te mangi ende mnyani tuteno linsi tuitwa wolinsi nginya mutano jua tonekana inyotha ia toneka ituribote teknya ko thirikari no tiko no tute security to no ya kaka mbeo te leo no mwa nyumba siokiwe ibeye kuria na kabo manto thirikari to kuromba simira watu zulike watu thirikari mbea ati thirikari kaboyanire. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene ya karerene wandini antubetwe ya Kiongo Igembe North, County ya Meru.